Iran no puccinde fewndo ɗo Israel no ɓuttinde ɓerde julɓe ɓe yo Allahu semminɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe ndaroɓe Guinewood TV. Musidɓe an e dina e enɗam ndaroɓe men ka réseaux sociaux ji ka page ji meɗen. Dendagal lefi meɗen heɗo en ka yewtereji meɗen ka audio ji ka telegram e ka whatsapp. On fof e moɗon hiɗon salminago islam teddugo barkinago. Miɗo wiyan assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray ndeɗo ñalande teddunde hande. Ñalande teddunde hiɗen 18 juin 2025 heɗen ka leydi meɗen lagine ɗo e nder Sigiri Djelibakoro. Heɗen ka hoore maayo nin ka pont Djelibakoro. Heɗen iwri kankan heɗen suti Sigiri ha doko inchallah fi conférence ji waɗa ɗi janggo e faɗɗi janggo gila doko ha hewtoya Kure Male. Ɓawo ɗum en artay Sigiri inchallahu taala yiltoɗen kankan rewtoyen Kurusa bi isnillahi taala hewtoen kadi Conakry e jam. Heɗen wonde e Guinewood TV on fof e moɗon hiɗon salmina hiɗon weltana. Si feƴƴi ɗon haray ko fi ndi leydi meɗen lagine en ari mayri, leydi teddundi, leydi labandi, leydi mardi yimɓe yaaja hooreɓe, yaaja faamuɓe, wakkiliɓe, soobiniɓe. Hiɗen tori Allahu tabaraka wa taala ya Allahu ɓeydan en. So dari nature lagine on ko wiyete kon no Allah warri lagine non, a taway dendagal ko wonayno sabu yimɓe hetto, yimɓe wura gurdam moƴƴan, yimɓe wura gurdam newiɗan. Allahu tabaraka wa taala no okke enen ɓiɓɓe lagine ɓe ka leydi meɗen ɗo. Ndare mayon on ngoɗo noon wona ngo wajjo, iɗen jogui ɗe maaje ɗo ko heewi lagine. Ndungu ko lebbi jeeɗɗi lagine, maaje ɗen ko ɗe jeeɗiɗi. Maayo be maranayi en ndiyan ko wiyete ko lewru. Si tawi heege waɗi ɓaawo ɗum, tampere ande waɗi ɓaawo ɗum, ha en fof en dogiri wakulloy nde yiite ukka e gayko makkoy holli haray ella on koye meɗen gila dow ha memi ley. En torki Allahu tabaraka wa taala yo Allahu moƴƴinan en ka meɗen ɗo. En jarni Allah ko waɗi en Guine en ɓe, en jarni Allah ko okki en ɗi nemaji ɗo. Hiɗen tori Allah yo Allah arsiko en ɗi nemaji ɗo wonde arsike meɗen enen ɓiɓɓe lagine. Si feƴƴi ɗon haray ko actualité wonɗo on ka médiaji fewno ɗo fi oɗo guerre fewndiɗo hakkude Iran e ndiɗo leydi wiyetendi Israel. Haala an kan e muɗum hino raɓɓiɗi pot. En torki Allahu tabaraka wa taala yo Allah foolin, yo Allah foolin Iran e hoore Israel. Yo Allah okkuɓe polgal, Allah eɓe wawu Israel, Allah eɓe itta julɓe ɓe mone, Allah eɓe ɓuttin ɓerɗe men nden. Yo Allahu okku Iran polgal molanagal e hoore Israel, ɓe yottano Palestine, ɓe yottano ɓeɗo julɓe lo'uɓe, jasinaɓe, toñaɓe, yaltinaka galleji mum, ɓiɓɓe mum wara, mawɓe mum wara, leydi mum bonna, ɓe yaltina e galleji maɓɓe hoore toñe. Tawi la hawla wala quwwata illa billah. Yottotoɗo ittowo mone dole e cembe ala si wona Allahu tabaraka wa taala. Yo Allah foolin Iran. Min wonɗo wolude on, min komi sunnayankejo aqida. Eɗen andi Shia, Iran ko majorité Shia, kono ene fi ko Shia wona haɓidede. Jon gonga ko jon gonga, jon gonga ko jon gonga. Hay si tawi heferaɓe ɗiɗo wiyen joni alyahude an nasara ɓurɓe ɓawlude keferaku ɓe nangodiri, haray julɗo si wowlay ko yo wowlir nunɗal, o wowlira gonga, o torano jon gonga polgal. Israel woni bareru feetundu ka golfe ɗo, woni bareru feetundu no haɓɓiti hay goto ɓuttinta ka muɗum. Ɓe lanni Palestine, ɓe bonni leydi Palestine ndin totalement, ɓe jaggiɓeya, ɓe yaltiniɓe ka maɓɓe, ɓe bonni leydi ndin, ɓe wari yimɓe ɓen, ɓe wari bobohoy, ɓe wari nayeɓe, ɓe bonni juliddaje, ɓe bonni laptaneji, ɓe bombardi hay ɓerɗe maɓɓe ɓuttare ɗon. Ɓe eggi ɓe yaari Liban, ɓe waɗoyi crime ji Liban, ɓe yimmike ɓe naate leydi Suria, Syrie kadi ɓe waɗi crime ji, ɓe bombardi, ɓe jattilare leydi, ɓe sutike kadi Yemen, ɓe waɗiwa ɗum, ɓe immo kadi ɓe yaha ha Iran, ɓe yaha ɓe bombardoya ɓe yaka leydi maɓɓe. Joni noon ɓen nangodire, goɗɗo ɓay haray haqqilkinno faaɗi, o wiya a yandi ko alyahuda e Shia nangodiri. Ceerno Diaye ko alyahuda nasara nangodiri,
haysi ko alyahude mushrikuna en nangodiri wasaniyuna e wasaniyuna en so nangodiri si tawi a wolay fi muɗum haray ko gonga on hanɗa wolude ñawore nden kadi ko a jonnitu jon gonga on toroɗa Allah yalla sembimo e dow muɗum. donc iɗen tori allahu tabaraka wa taala yo Allah wallu Iran e nder guerre mi andintina en hunde wotere itte guite monɗen e France 24 itte guite monɗen e médiaji occidentaux ɓen on heɓata ko laaɓi fewndo ɗo nini Iran ɓe puccini Israel hanko wiyete fi umqidarihim ka ɓuri luggude e galleji maɓɓe ɗi si président on neɗɗo bewɗo Benjamin Netanyahu alayhi la'natullah on bewɗo nden bewre ɗon wandende o bewi ɗon si on ɗon ƴetti gouvernement mum on ɓe naati e bunker sutere mbiya ɓe suuɗike ko tawde ɓe ukkodiri e ɓiɗɗo gorko e wiyari ɓiɗɗo gorko eɗi fow kono ɓiɗɗo gorko dow ka ittugol mone hanuno hande leyɗe julɓe ɓen fop waɗa coalition wona allié Iran ɓe bu'ina Israel ha ɓe waɗa ɓe ko Ahmadinejad wino kon wonde alamul islami on julɓe ɓen ɓuttini woñande Israel e fasaka carte donc allahu tabaraka wa taala ko ɗum wino julɓe ɓen wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum heɓile hara on taƴinayɓe deedi hara on hulɓinayɓe hande julɓe ɓen fof woni bukkol Amérique julɓe ɓen fof woni bukkol heferaɓe ɓen donc ko yentoro allahu tabaraka wa taala yo allahu sembin Iran e nder guerre on yo allahu walluɓe e dow guerre on nam jon noon duwoytoɗo ɗo wo watta ɗo yo Allah wattu shaabe Iran on ma dawla Iran on sunna ella ala ɗum ko faale maɗa si allahu jaabini no laaɓa si tawi kadi dow o jaabinari kono en andi Iran kam woni bammone julɓe ɓen e bange ndu rawa ndu wiyetendu Israel yo allahu tabaraka wa taala okkuɓe cembe yo allahu walluɓe ndaare crime moɓe waɗi Palestine ndaare masiboji e pankareji ko ɓe waɗi Palestine si tawi ɗum ɗo luttiri ni déjà en heɓay sikki e duwaji meɗen enen julɓe ɓen sikkitare waɗay ɓen ɓe andanda hoore ma ko du'afaul iman lowɓe ka gomɗinal ɓen ɓe heɓay sikkitare e bange duwaji julɓe ɓen no du'ede Makka no du'ede Madina no du'ede ka juliddaji kamen ga no du'ede partout yo Allah wallu julɓe ɓen yo Allah ittan e mon yo Allah ɓuttin ɓerde men ɗen yo allahu ɓuɓɓin darɗe men ɗe yo Allah wullin israélien si tawi luttiri ni waɗari fewno meɗen enen en yahay lakar hara buyno yaade e sikke ko ɗum waɗi mi saisisi oɗo occasion jarnugol Allah ko waɗi lan guinéenjo okki en o nature labaɗo ɗo okki en ki ngari lagine ɗo okki en ɗiɗo nemaji mi tori allahu tabaraka wa taala yo Allah waɗɗi arsike meɗen ha ɓeɗo kadi yo allahu tabaraka wa taala okkuɓe dole hoore ayɓe maɓɓe ɓen ayɓe diina ɓen wonɓe lorrude julɓe ɓen waɗa pankareji ƴewre ko ɗo haaɗi donc mi arta kam wonno ka médiaji ɗon ndaare médiaji julɓe ɓen ulaika la aymana lahum ɓe heferaɓe hoolare alanaɓe eɗo ganno toon ko wiyete guerre médiatique guerre médiatique on ko suuɗugol tigi tigi on ko woni nder ton kon ɓoola goɗɗum go sifa ko France 24 woni mono manannade ɗo RFI ko woni wolde tappale e penale ndaare Jazira ndaron Manar ndaron chaine ji julɓe ɓen ndaron chaine ji wonɗi netir ɗin wano chinois ɓen ndaron chaine chinois ɓen ndaron japonais ɓen ndaron asiatique ɓen so ndaari médiaji maɓɓe ɗin on heɓay ko laaɓi pos ko woni ka terrain ton Iran no puccinde fewndo ɗo Israel no ɓuttinde ɓerɗe julɓe ɓe yo allahu semminɓe yo Allah hokkuɓe doole wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh